potvrđena upravo ona istinska zajednica koju je Bog osnovao preko svojih svetih apostola. Sve ono što je Hristos učinio je potvrdio današnjim danom. Dakle, došavši u ovaj svijet Duhom Svetim preko Marije rodivši se u tijelu i proživevši ovdje na ovom svijetu 30 godina sa nama, na kraju podnijevši strašna stradanja, krst, muke, raspeće, ali iznad svega kao Bog ustavši iz groba, pobjedivši smrt, ne da bi njegovo tijelo ljudsko koje je primio bilo živo, nego da bi naše smrtno tijelo živjelo, da bi mi bili upravo tamo gdje se on nalazi danas. Ne samo duhom, nego i tijelom, s desne strane Boga Otca, odakle nam šalje blagodat svoju nebesku, evo već 2000 godina, i ustrojava i utvrđuje upravo ustanovljenu crkvu prije toliko godina. Sveti apostoli, kada su vidjeli Hrista, imali su sigurno dozu nekakvog pitanja ili sumnje, kao i mi što često postavljamo u životu pitanja. Šta se to uopšte dešava sa našim životom? Zašto se rađamo? Zašto stradamo? Prolazimo vrlo često patnje i muke, znoj, krv. Ali postoji u svima nama koji se trudimo istinski da vjerujemo u Hrista, ta nada života, a život jeste upravo Duh Sveti koji silazi kao potvrda tog života koje je Bog obećao čovjeku. I kada vidimo stvarno šta se u ovom svijetu, braćo i sestre, dešava, jedino nam ostaje to da se ne samo okrenemo i vratimo Bogu, jedino nam ostaje da shvatimo da je samo to jedino i bilo i do sada, ali i do kraja će biti naše opredeljenje i naš pogled ka Bogu koji nas uvijek i neprestano miluje. Jer ovaj svijet dobro i postoji i ko zna koliko će još postojati radi milosti Božije. I zato i molimo milost u ovim svetim molitvama na ovaj veliki dan, kada se molimo Bogu, Otcu, njegovom Sinu i Duhu Svetome, da nam prvo oprosti, kaže, grijehe naše, da nas očiste sve prljavštine naše, jer smo zaista grešni kao ljudi. I sva ova dešava u svijetu uvijek okrivljamo nekako druge, a svi smo krivi. I ovo što se zadnje desilo, nažalost, u Srbiji, u Beogradu, ovo strašan zločin. Najlakše suditi onoga koji je to učinio, ali nije samo on kriv, krivi su i oni koji su ga rodili, krivi smo i mi na bilo koji način, ako nismo doprinijeli da budemo ljudi u ovom svijetu. I to najmanje, a možda i najviše. Danas prazimo, dakle, silazak Duha Svetoga Apostola. Bog je svoju misiju u istoriji čovječanstva vršio i vrši na taj način što se kroz istoriju lagano otkrivao. U Starom Zavjetu nije bilo poznato za Sina, ali se otkrio Sin u Novom Zavjetu upravo i u potpunosti otkrio. Dakle, posvjedočio Oca, jer sam kaže, ko ne pozna Sina, neće poznati ni Oca. Jer ako ne priznamo Sina njegov koji je došao u ovaj svijet, da posvjedoči Oca, kako ćemo onda priznati i poznati Oca? A evo, Duh Sveti je taj treća ličnost, treće lice Svete Trojice. Bog naš jeste jedan u suštini, u svojem biću, u svojem božanstvu, u svojoj sili, u svojoj slavi, ali to su Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti. Otac kao načelo i početak i uzrok svega. Neka je slava trojedinome Bogu koji nas danas sabra u Bihać, da proslavimo ovaj divan dan i ovaj praznik ovoga hrama, ali i onoga nikad zaboravljenog hrama koji je nažalost srušen u početkom Drugog svjetskog rata. Imamo i raznih slika koji se prisjećamo te ljepote i krasote u to vrijeme. Neka Bog blagoslovi sve nas ovdje prisutne, osnaži Duhom svojim svetim i krijepi nas kako treba da istrajamo dalje na putu kao i sveti apostoli, koji su današnji dan ne samo progledali, progovorili raznim jezicima, da bi posvjedočili i propovijedali riječ i evanđelsku riječ života vječnoga, nego da bi se utvrdili i osnažili, tako i mi ištemo od Boga i milosti i blagodat Duha Svetoga, da bi se imi ohrabrili i osnažili u našem
daljem toku života u budućim podvizima onima koje Bog pred nas stavi. Neka bude srećan slava, dragi oče, slaviš na tebi i tvojim parohijinima ovdje,